bengiphila nje impilo ngahamba itinyanga bengathandaza uNkulunkulu bengiphilela nje yabo Phila nje. bengiphila nje Yebo. ngacala ke lapho ke ngilanga introduce khona ke kuhamba ke eMandla bomnyama kuthi sengifuna sito phela kusofika isikhathi ke la kwase kuba matima kakhulu khona ke babeshabanga mina ngekufuna ke angifuthe ke na wathi nje mabeke emanti lapha asotelukuselela ukuthi ngingafutha netingubo nematshe konke lapha waphuma lo mnyegogo khona la kulelikhaya yebo beyita kagijima wathi ungamthinzi lo mvu loyo myeke kahambe hawu uyathi ngamangala lokuthi uyathi umuntu utibambelele kakhulu kuthi really mbamba bengidzinga nje naNkulunkulu phela kude lokunye hayi uNkulunkulu wethembekile shem kakhulu yabona yabona lokuthi ngaleto tinfoleti wakucinisa lokuthi ngimethembe lelikholo lami walicinisa. Greetings. Do you want to become an epoxy expert where you know everything about epoxy, how to apply epoxy on the floor, or you want to style the floor at your home? Everything that you want concerning epoxy, just feel free to contact Mr. Epoxy, because in Mr. Epoxy we do training and we do sell the material. Our training is 3,850. It takes 2 days, theory and practical, and upon completion you get your certificate where you can apply everywhere you want. And we also have a stucco paint. Stucco paint is the epoxy that we apply on the wall. So even that one, we do have training. So for training is 1,500. It only takes 1 day. It is also a theory and practical. And even on that one, you also get the certificate. So, and everything that you want, whether you want material, you want training, or you want us to come and style your floor and do your floor, all kind of design, feel free to contact us on Mr. Epoxy. Our numbers are written here on the screen. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibonge sibingelele uMongcwele khona phakathi kwethu. Njalo kuhlala kuumusa ukuthi nje silokhu sihlangana uyena futhi os director kukho konke osisizayo. Kubalekile nje ukuthi recognize kulezi insuku zokugcina la engarecognizewa khona. Kubalekile thina ukuthi recognize. Akukho esingakwenza ngaphandle kaMongcwele. Siyabonga ukuthi uhlale nathi, siphinde sibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota2 Media. Mhlambe ke nje uyaqala ukuhlana nale channel, ngizothi ungashintshi, awulahlekanga, usendaweni right impela. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi, indaba nje lezi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho okuningi esikukhulumayo la, futhi okunye asikwazi. Sazi nje lezi ezithinta umuntu noNkulunkulu, ave zimnandi futhi ave zisiza. Lezi indaba lezi zidelelekile kodwa nje ziyasiza kakhulu. Siphinde sibonge kuma returning viewers, sibonge nokuthi niya subscribe, siyabonga abazalwane ngokuthi njena niya like niya comment futhi kahle kakhulu. Siyabonga nakulabo abasherayo lama video ngendlela eright ke, ngoba ikhona nale enye indlela yokushare engekho right. Bayazaza bakwenzayo lokho, but ikhona eright. Siyabonga nje kulabo abasebenzisa leyo. Siphindeke nje bazalwane sibonge futhi nisazobukela nama advert. Ngithi nje lapho ngiyanibingelela. Namhlanje ke ngihlala ngekho ngedwa. Ukhona umama la. Ubuya all the way from eSwaziland. Njengoba elapha nje sishutha siseSoweto la esikhona. Angeke kahambe ibanga elide kangaka kungena sizathu. Obviously azazahambe leli banga, it is because kubalulekile. Ngiyakholwa ukuthi nje sothi siqeda la na kanjani yobusizakele, but before sekude yakhola ke simbulise umama uSela. Siyabulisa. I hope isibongo sakho ngisibiza right. Angisijwayelanga, but mangisifunda umamthela sekwamkela nje, sekubingelela futhi. Ngiyabuzela kakhulu
babeshabangu Yebo. nakuye umbukeli beKota to Media. Yebo. Koko konke sibonga umoya lomgcwele lophakathi kwethu. Siyamethemba udasiholela eqinisweni lodwa. Amen. Yebo. Siyabonga nje ukuthi ukwazile isikhathi sakho. Ngiyasirespect aze umuntu ohamba leli banga ezele ukuthi ngifuna ukuthi nami ngilethe ubufakazi. Ngifuna nami ukuthi kube khona abantu abasizakalayo. Inkulu kabi leyo nto. Angifuni uqamba amanga. Siyabonga. Siyabonga kakhulu babeshabangu. Yebo. Sibonga nje nalomusa kuNkulunkulu lasendela wona. Yebo. Ngibonga ke nalelithuba nje lelivelile lokuthi akusebenzise ngalendlela. Ngoba nami lokho ngisuse phasi nje kakhulu kwangithinta nangilalela bufakazi bebantu ngemandla kaNkulunkulu etimpilweni tabo. Yebo. Kungente uNkulunkulu ngambona akulesinye simo ulokhu bekumbuka angisosona. Ngibona uNkulunkulu kungathi uNkulunkulu nje wami nje la. But mase bakhuluma labanye bambana baNkulunkulu bafakaza ngaye. Ngibonile ukuthi yathi uNkulunkulu umkhulu. Uyathi uNkulunkulu wethembekile. Uyathi uNkulunkulu ngempela onginomdzala wetinsuku. Nguye ngempela lo wadala lizulu nemhlaba nemithombo yemanti nako konke lokukhona. Yebo. Kwangithinta ukuthi uma ngibuka emuva la ngichamuka khona ngabona lokuthi uyathi kuthula netinto leti kanjena sisuke singamphakamisi uNkulunkulu. Yes. Kanti usendele imisebenzi lemangalisako. Mina ngeke ngicambe emanga tingifakazo debantu labaningi tingikhulisile kakhulu. So nje ngimbongele ke naNkulunkulu lokuthi nje agcine angihola ngize ngidofika la. Yebo. Angedeli ke ukuthi ngidele ini kakhulu. Ngidele nje kutophakamisa emandla kaNkulunkulu. Yebo. Ngibukela uhambo lwami. Ngiyabona lokuthi uma bengathula ngabe ngone kakhulu ngoba mina kuNkulunkulu ngifikiswa sengediselile sengivele ngiyabona kufa naku ngase ngithi nje sengicela Nkosi ngimane ngifele kuwe. Yebo. Hayi cha siyakuzwa. Ngezwakala siyabonga. Mhlambe ke ngiyangithande ukuthi before nje siya kude sikuthole nje ukuthi ubufakazi especially uma ngabe ukuthi siyaqala ukukubona. Ke sizwe nje ibackground yakho ukuthi ubani uqhamuka kuphi yabo nje hlala kuna something lapho ungathi mawuyixoxa wena mhlawumbe uthi lokho akubalekile kanti omunye umuntu omamele kuyamsiza ngendlela esimangaliso. Ngiyangithanda nje ukuthola lobo bufakazi lobo bakho before usidiswe mhlawumbe futhi before uzwe nangoNkulunkulu nje ukuthi kanti kukhona uNkulunkulu that part nje singayijabulela yebo. Ngiyabonga kakhulu babeshabangu. Angathi noma kophethe kahle mangithi babeshabangu. Hayi ngikulimpela izinga lo baba. Ungibiza kahle yebo. 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 Ngingakangene nje ngicela nje simane sibuke nje nama emavesi lamabili. Oh yes. Latholakala encwadini yamaHebheru. That is Hebrews. Sitaqala nga chapter 3 verse 7. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, 8, do not harden your hearts as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness. 9. Amen. La ngakimi lithi sihloko sithi kuphumula kwebantu baNkulunkulu. Yep. Verse 7. Namoya longcwele uyasho uthi lamuhla naniliva livi laNkulunkulu. Ningatendi tibe lukhuni tinhlitiyo tenu njengabokhokho benu
labamelana naye ehlane. Amen. Amen. Siphindze sibuke ke Hebrews chapter 4 verse 12. Verse 12. For the word of God is living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Amen. Langa kimi lithi sihloko sithi livi laNkulunkulu liphilile. Yebo. Verse 12. Livi laNkulunkulu liphilile. Linemandla. Likhalipha kwenqa inkemba. Lesika ngetinhlangothi totimbili. Yebo. Lisika lidzimate lehlukanise umphefumulo nemoya. Emalunga nemkanja. Lehlulele imicabango netifiso tenhlitiyo. Amen. Amen. Ngalama verse lawa njena Yebo. ngithanda nje kubingelela wonke lobukela lelihlelo. Yebo. Nje lokuthi ngithi ngivangilokuthi lamuhla lokuthi nje namuhla Yes. nawu leliva lelive laNkulunkulu Yebo. ungayenti inhlitiyo yakho ibe lokhuni Yebo. ngoba lokwenta lenhlitiyo yakho ibe lukhuni ngiko lokutakwenda ukuthi lelivi ungalithathi ungalikhanze limcokwa futhi ungalemukeli. Yebo. So naloko nje ukuthi asingatendi letinhlitiyo tethu ibe likhuni. Yebo. Bese ke lo verse lo chapter 4 lokuthi nje live laNkulunkulu liphilile. Yes. Linemandla. Yebo. Liyakhalipha. Nje uma imihla nemalanga ngicabanga nje lokuthi linemandla liphilile. Yebo. Akuyoke kwenteke ukuthi kuthiwe kumbe seliphelele lesikhathi noma alisanamandla lona lihlala nje linjalo. Nako lokho ngibusisako. Ngalamavu nje ngiyavusela kakhulu ngawo. Mine nginguphindile wakathela. Yebo. eSwatini. Yebo. Ngidalelwe ke endzaweni yasemadolweni la ngikhulele khona. Ngidalwa ke shothi make nababe make wakanzima and bese kuba na sengibabe ke bashadile. Yebo. Sikhula ke kusho ukuthi besibantwana sibathathu. Kepha ke kwendeka ukuthi ke nasisakhula nje sasisebancane vele kakhulu kwaba nekwehlukana ke kubatali sase ke sesikhanza sesihlala ke na gogo shothi ke nabo auntie ke nabo babelo labancane ke ngoba baba wami ngulomtshala ekhaya. Yebo. Bathi nje ngingasho ngalokufisha ukuthi sikhule kahle kakhulu kakhulu ngoba noma bobabe bese bahlukene namake kepha akuzange sekusi phatamise nje empilweni sikhule nje sakhula kahle sikhula nje kuleyo family leyo benelithando ifamily nje lekahle. Yebo. Kusho ukuthi ke ekhabo make kungasikhashane kakhulu nasekhaya kithi. Yebo. Bekuyindlela nje maybe ungahamba bo 10 noma 15 minutes kuya khona. Bekuseduze kakhulu. Yebo. Yebo. So nakhona ke kuna zikhula thina kuna gogo nje namkhulu. Mkhulu wami ke ungumfundisi abengumfundisi welibandla lase Swedish Free Church. Oh yebo. Yebo. So ke ekhaya kithi bebakhonda apostoli. Bathi ke ngalokuthi
gogo abengasasi umuntu lo beyaphilile kahle bekulukhuni ukuthi aye le esonfeni lalikhashanyana lebandla lemapostoli so esikhathini esiningi sasibabona ke mabede nje baletha umkhuleko gogo nang bathi ke thine sakhula ke sikhonta le eKhabomake yebo ngoba libe kulakhaya bekunale ibandla khona kwakhontelwa khona nakhona ke cha sikhule shem beku kahle kakhulu basithanza vele nje ngathi sikhulele phansi kwemhlane nempeleko yebo lo lenkunakile njena kakhulu indzaba yokuthi okay mkhulu wami abe ngumfundisi njengoba sengishilo yes babeshabangu ezi ukhula uhamba ubese uyabuka emuva ubone ukuthi uyati noma bengisibamphana sibancane bathi lelivangeli labeliphethe emkhulu livangeli lelingente ukuthi noma ngithola insinziso la ngenta ngema ngoba ngadi ukuthi ukholwa yini oh yes mkhulu wami abengilomuntu labenga compromise neliqiniso abengadlaleli nje ngetindzaba taNkulunkulu sikhule njenge angiyabekisa nje ukuthi liBhayibheli incwadi lephethe live laNkulunkulu lendlela labe sabangayo uNkulunkulu liBhayibheli abengafuni ukuthi ubeke lutho lolunye edikwalo athi hayi ngoba wenda kusithixo noma kuyini bathi lokhu kuphethe impilo yakho kuphethe live laNkulunkulu yebo angumuntu lome emaqinisweni njalo angenasihlobo angenamngani mase kubuya eqinisweni laNkulunkulu yebo so ngalibona livangeli sengibuka nyalo ngabona lokuthi mkhulu abephethe livangeli lelingilo sibili noma lokwa sisebancane umuntu nangabe njena aqinisa sandla a straight wawuva ungazothi nje hayi yati namkhulu uyabona wenda lokhu uyakukhuda wenda lokhu uyakukhuda but nje ngiyambonga uNkulunkulu lokuthi nje angichamukise angikhulisele emindenini lenje yebo babeshabangu lokunye ke lengakunaka nje nganaka nalokuthi lemindeni lemibili yabambisana ekusikhuliseni kakhulu nje kakhulu bayidlalile inzima nje sakhula kahle nje kwakungasiko ukuthi kumbe sinako konke noma seswele sasi kahle nje kwakungakanjingwa kwakungakaphuwe kepha ke eKhabomake emkhulu wami abe kulehlobo lelisebentako alima kunetithelo nje kwakulikhaya nje lelihlala nje linokudla yebo and adi ukuthi kuneba tukulu bakhe kathela kancane kancane uyasibida sidothatha lokho lesikuthathako nje abe umkhulu lo sinakekelako ngetulo kwaloko njengoba ngisho ngithi livangeli lengathi mase ngisindiswa ngase ngibuyela kulo nguleli mkhulu abene kuthi uma ngelisuku anesikhathi sakhe sekuthandaza ngalesikhathi athandaza kwakusikeke ukuthi la ebaleni kuthule kuthi cwaka ukukhuluma naNkulunkulu ke lapho kube nesikhathi abevamise nje ukuthi amemede athi Matewu noma ngabe usensimini noma ngabe ukuphi uyathi kufanele kuyendlela kuyothandazwa wansathi nje Matewu usho ukuthi kabuye kuthandazo yebo so ke la sengichaza nje lokuthi ngabe sengisima kuphi ngikhulile ke nje ngingumphana ngafunza
bokude lokubi lokungako lengakusho nje ukuthi ayivele kuba bebadimala nongifundzile nje kwaba kahle. Nginganase-ke ngithi-ke mangise ngicabanga ukuthi mase ngise high school. Yebo. Yabona-ke indzaba kwakunalokuthi nje unalala abasinzisiwe bese siba ka-SSCF. Kwanze ukuthi bananga. So-ke ngangayiva kahle lendzaba yokukholwa. Ngentiwa simo sokuthi laba labathi bayakholwa vele banango naloku phambana nalelive kukuningi sebemithi kuyajolwa kunjani njani. So kwangangehli kahle. I think nalokuthi nana livangeli lamkhulu lasikhuta njalo ngetinto letikabi. So nje ngagcina nje ngide kahle ke lokuthi nguthanze nje ukukholwa nangi vele awu. Ngacetha chubeka nesikolo. Yebo. Hayi. Kwathi ke ngicabanga ukuthi se high school. Yebo. Ngaphindze ngaba ke nelithuba lelibi nje lengazange lingichaze futhi ngebantu labakholwako. La ngidimata nje. Kuba ke nalomnye thishela njena ngiba ke uyangifundzisa ngiphindze ngiba nekumati ngikuthi ujwayele lomunye babe labe hlala nababo wami basherisha naye. So ke nginaloku ukuthi nje ngoba bebakholwa babe nang so ahle fika ke bato nang bato kube bato sherisha iBhayibheli nokuthi nang. Yebo. Hayi ke nginalo kumhlonipha lokho njena ke. Kuthi ke nganyelanga lini elitulu uphuma esikolweni ngicabanga sibe ngila kubo form 4 nama form 5. Yebo. Kunelitulu. Hayi ke angiboleke iumbrella. Angikude le inkinga vele ngoba vele ngiyamata esikolweni ngithishela wami ngiyamati nasekhaya you know. Yebo. Hayi ke ngakusasa ke ngibuye nayo ke umbrella cha ngibuye ke ngimniketeke. Nangimniketa le umbrella kuthi nje after school athi ubonile ukuthi le umbrella yami wenteni. Ngithuke hawu. Angabona teacher. Okay athi yena uyiphulile le umbrella yami. Ngimangale vele ngoba nginganginako lokuthi ngihambe nayo ngabuya nayo kude lenge ngamnika nekumnika and kude lenge kuthi kumbe noma kuhusha umoya nyaphuka kanjani. Yebo. But ke anyway ngibese ngiba nalokuthi yathi ngesesikhathi umbongete wanaka yena. Athi ke ila ke ngiboda ngidoyibona. Ngithathe ke ngiceleke lo mnyamngani wami njena ngithi aka ngipheketele ke ngeteacher Skoda singona ngiyobona le umbrella. Yebo. Sihambe ke mangifika le sibika ke lendlini ngiyanokha ke nang ngiyangena ke athi ke na ke yabo lokho so harsh vele nje yabo so kabi. Athi ngena uhambe ubuka le umbrella loyiphulile lapha yena ekamereni. Ngingene mangiyibuka mangithi nje ngiyangena uthi ngilungile ngiyayibona naye ngifuna ukuthatha kuyibuka nanga aba eda yena speed langa afuna kungivalela la kamereni kanti lo mngani wami umele la efastelweni lelicondzana le kamera ngimemede kakhulu ke ngimemede lo mngani wami shothi ethuke ke lokuthi hawo ngida nemuntu hayi bengabonanga hayi ngikubeke umusa waNkulunkulu ke nalapho ke ngiphunyule kanjalo ke cha. Yebo. Yabona ke hayi ke yonakala kakhulu ke inhliziyo yami ngebantu abakholwako ke because bengimethemba vele nje uyabo ukuthi lo mtsala and ngiyababona vele bayakholwa usinzisiwe uyakholwa. Yebo. So nange ayivele ke indzaba yokholwa ke vele angase ngangabe ngisayiva nje mbamba ke but ke ngakhula ke ngacetha kahle esikolweni le kunyeleka le ngithanda ukuveta njena ngoba mase ngikubuka ngiyabona ukuthi kwakungemandla aNkulunkulu
ngoba mangiceda form 3 ngase ngesuka ngiyofunda eMbabane la behlala baba wami khona. So ke ngifike ngihlala nababe. Babe usikhulise njengoba ngishilo ukuthi bahlukana nama ke sisebancane sibo less than 5 years vele. Bathi ke babe waba ngumuntu lo hlalako angathathi lomunye make athi ufuna kusikhulisa. Size sibe kahle sibaba batsala njena. Kanti la khaya kwakunale pressure lokugcinzeleka ukuthi ngena amdzala phela akathathe umuntu but nje wathela shemo wasivikela. So ngalesikhathi ke mina sengiyokwenda form 4. Ngiyacabanga lokho abesabuka lokuthi sebacishe bakhulile labamva bami. So kwaba khona ke lo mnyema ke la sanangi labanayi. So I think nganginabo 3-4 months ngicalile eMbabane kufundza khona. Bese ke ngicelwa ngilomnye thishela a female teacher abewaseGhana acela ukuthi ngizohlala naye. Cha ngihambe ke kushothi ke ngihambe ke avume babe ngihambe ngiyohlala naye. Lokhu nguvetiswa ngilokuthi nje babe wasikhulisa kahle nje bathi kwabe sekuba nelishintsho lelikhulu ngaleto dikhathi. So lokhu ngithatha kwalo teacher ngiyohlala naye. Ngimbonga uNkulunkulu ngingacezi ngoba ngiyabona lokuthi kwakuyindlela yakhe yokungivikela etimeni letimatima noma letithide because impilo ayizange ibe isaba kahle after kufike eMake. Ayizange vele yaba kahle kakhulu. So nje ke ngiko ngithi letinye tinfo uyothi masobuka uhleli phasi noma ungakholwa but ubone lokuthi uyathi uNkulunkulu indlela takhe tiphakeme because kube ngachubeka ngahlala le angathi but nje ngiyabona lokuthi vele bokutaba kubi kakhulu. So umuntu ohlukumezanayo into efana naleyo. Yes, kokumuntu lo hlukumeta nako kakhulu wasihlukubeta kakhulu nje. In fact nje lelikhaya lonke like ngishilo ukuthi sikhule kahle kuyifamily leThanzania nako lebumbene sathi nje ukuthi kunagogo kuna auntie kuna vele nje sikhule kule environment lekahle. Bathi ke masefika ke vele into dashintsha kakhulu but nje ngicela singangeni kuloko kakhulu bengiveta nje lamandla kaNkulunkulu ukuthi yathi uNkulunkulu noma singamadi silahlekile yena ubesolo asinakekela. So ke cha ngafunda ke kulo teacher bengihlala naye because ngathi mangifika mina ngichamuka eDwaleni la bengifundza khona form 3. Mangifika bendake leyo lungiselele ema class bangifaka ke eclassini lelinye lapho kwendwa khona bo history na. Kuthi ngekuhamba kwesikhathi ba realize ukuthi mina ngiphase kahle nanga masembozo akahle ngiqualify ukuthi ngiye kuma sciences. Bese bayangisusa ngale ka history bangiletha ngalapha sciences. Uma bangiletha la kuma sciences bangasho ukuthi angisale ngenda iAdmaths ba nganzi mina ngale kwedwa icertificate. But nami ngibe comfortable ngoba icertificate imalulanyana kunale Admath ngingadi hluphi nje nami uyabo ngibe ngazuthi I'm okay uyabona ngoba vele bengase nesifundvo lengisithathako. Lengisithandza kwa mina. Then ke kuhambeke ku catch up ke nami ke inanga masokuto sesibhalisele ke exam yaka form 5. Kube ngilapho principal I realize khona ukuthi how kanti wena ema subjects akho akabi kangaka. Uyabona ngalendlela vela bengahlangane ngayo lamathuba ekuphasa form 5 abe mancane kakhulu. Yabona naye vele wangitshela emehlweni ask there's no way. We are not a university material. Yabo bathi ke konke
kusebentena lana kube kulokuhle Yes. kulaba methemba kuNkulunkulu. Yeah. Find that time vele uNkulunkulu kwakungananga but nyalo ngoba ngiyabona ukuthi konke vele kusebenzelana kube kulokuhle. Khosi lo washo lamagama kwababhlungu kimi yabona lo sengifunza vele sengiyathi vele ukuthi mina vele Ngeke uphase. ngeke vele nginangiphase. Sasizathi mangicetha form 5 ngabona singcono ngema family ngofuna umsebenzi. Awu. Amen manje sasaqono ngema family ngofuna umsebenzi uyabona. But ke lokuthi abekushilo lokho deep down in my heart nginalo ukuthi I want to prove a point la. Oh. Wangenda ngadadisha kakhulu ngahlala etincwadzini ngadadisha such that maphuma ema results aka form 5 bamangala bonke ukuthi ngicredit konke. Yo. And mina angingenela nenzaba ema results ngifunela umsebenzi emafemini Yebo. but nakhona ngangawatholi ngeva nje sebangishayela ke ekhaya ke ukuthi ke babone ephepheni Yes. kubitwa bantu labato enrolla e-university. Abathi hawu angizange ngi-apply eNemosi e-university kude nje ngake ngangakwenda lokho. Yebo. Hayi bathi buya tha lesigama lakho likhona. Hayi ngiye vele ngibone ke nami vele nalegama lakho. Akuna antwami ke le bahlala emhlabanyathi ke ngangivamise ke kuya kuye njena. Yebo. Njengoba ngishelo ukuthi sikhule siyifamily vele kahle bo anti basinakile kakhulu shem basikhulisile. Yes. So ke befike ke nalivele igama lakho kubhaliwe phindile thela na address yakho pakisha ngimangalisi ngipakisha ke phaka angikwendekene ngipakishe ke ngihambe ke ngiye e-university ke ku register ke. Yebo. Hayi mangifika ko vele yabona lokho uthi ngihamba nginciphile lokho uthi eish yathi lapha encane vele ngilomunye ngoba mawadi vele uthi nifakwa yenda uya. Hayi ngifike ke register ke hayi kwenteke nje kahle vele ngene ngimukeleke vele ngicale ngene e-university. Hawu. Sengiyazama ke lokubuka lokuthi kwentekeni. Only to find ukuthi Miss Ama lo teacher bengihlala naye. Oh yebo lo akuthatha. Usho ukuthi nguye lo wangi-applyela e-university. Oh okay. Yebo. So mine lokuthi vele I was blank ngamangala. So ngiko ngithi uyathi uma sobuka emuva uyubone ukuthi uyathi dincane kuba ngotama kuNkulunkulu. Yebo. Ngalendlela nje benkwenyanya ngayo kholwa nje ngangeva ngayo nje ngenzaba yaNkulunkulu. But yena waba nemusa longaka kimi. Ngangena e-university ngafunza Yebo. Lokunye ke ngisela university. No, I was just njengoba ngisho nje ngangumphana lo ngasilo lokukabi noma ngise university nje na kwakungilokungeva nje loku kwebamfana but hayi lokuthi vele ubuhlupha no ngalokuthi ke ngicabanga ukuthi lokunye babe ngalendlela labe sithanza ngayo. Yebo. Yathi umuntu uma akunika uthando automatically lokumhlonipha kuba khona. Such that lokuthi abesithanza babesipita ngabo sisi sikhule nje sibosisi bakhe thina vele nje sikhula ngoba makuvula isikolo masise isenda labo from primary to form 3 sasihlala ke nagogo makuvula isikolo makuvala isikolo kwesiya ubabi. So asikhanzathi bekeleke imali ke ajikela bo senti bo 2 cent by then kwakuseyimali lo. Kwakuseyimali. Entele ukuthi ke nasifikile ke sizothenga bo ice sizothenga konke lezi sina. So nje sakhula nje vele babe nje vele was the best person ever. Yebo. So ke so ke sanange kwabangiloko ke babeshabangu nje lokuthi ke babe ke nginaloku mesaba ukuthi nje yathi angifuni abe disappointed ngami. So whatever lengikwendako ngikwentela ukuthi kungafiki nje lokubi kubabe yabo nje
I think kwangisita ke lokuthi ke ngakhona ke lokuthi ngikhule ngibe nako lokuhlonipha nokwesaba ngoba ngangafunzi baba nje ifamily yami engafuni ukuthi bajabe ngawe. so ke nje ngithi uNkulunkulu ngiyambonga nje lokho ukuthi angiplace kule family le njena lokukhula nje sikhule kahle. Yebo. So ke ngingene ke e-university ngifunza into kwakahle njena ngiyafunza nami njengoba ngisho esekhaya sasingakaphuzi singakanjeni sasikahle nje nami esikolweni ngangasismart ngangasisithomo ngangikahle nje. Oh yes. Yes. So ngiyafunza ke ngiyacetha e-university ngithola umsebenzi tinfo nje tiyenteka nje yathi nje uNkulunkulu yamangalisana uyathi tiyenteke njena ngiyafunza ke e-university. Okay ngisese university ke ngifuna ku pointa nako ukuthi ngiyathi lokuthi kodwa ungena ngisachubeka ngikhuluma sithe kuba ne-book allowance. So siyathenga ke incwadi ke lesithingako ke ikusale ke ishinji ke ngithenge ke tonke lunawo seyisele ke ishinji ke lokuthi nje yabona nani banphana yabona sina sengathi ngithengane ke ngibuke ke lapha e-bookshelf ukuthi kunani bese ke ngithi okay imkhulu wami ibokuthiwa ngimantshweni. Oh yeah. Ngithi ke athane ngiphana incwadi yamantshweni angisengifuna ukucethela le mali because uma ngayicetheli itaze idleke. Yeah. Ane ngiphana incwadi yamantshweni. iBhayibheli le. Bible. Yebo. Lani green nje inikhala. Hayi banginike ke ngilithengeke. Ngagcina nje mangithengako angilatanga ukuthi ngaphinze ngento kanjani ngalo shothi nje lahle licacama nje nami nangihamba ko likhona nje liyadilela emthwalweni yami uyabona lihlele nje angizange vele sengiphinge nje ngilisebenzisa. Yebo. Hayi okay ke hayi ke ngicethe ke sengena ke emsebenzini nje nang ngithi ke sengiyokwenda i-masters ngendlela la ePretoria. Yebo. Hayi ke konke nje kukahle sithola scholarship everything hayi khamba kahle vele njena. Emsebenzini ngicele kube kahle hey ngimangale nje ukuthi yathi tonke tinfo kwa hamba nje malula kangako ngenta konke labe bathanga kwente ngakwenta. Yebo. And then ke ngihambe ke ngide ke ngiyocala esikolweni ngithi sengisekhathi not necessarily ekhathi but nje kulomnyaka wokuqala. Yebo. Ngithi ngoba mangihambako shothi ngahamba ngeku study leave with pay. But okay bangu study leave with pay shothi kubatakubhatala but ke iyehla ngeminyaka iyehla uthola certain percentage kanjalo. Yes. And kuleso sikhathi leso senginebamfana. Ngina 2 webamfana bo baby girl bam. Yebo. Yes ndike ngashada okay saphinze sesihlukana. So kuleso sikhathi leso nje sesihlukene na baba wabo. So sengicishe nje nginabo ke nalo structure lokho njena. So ke ngiyahamba ke uyabona ke mawushaya ibalo ukuthi ke anyway ngidaba ngihola ngakhona ngimethena abantwana ubacashele into leti kanjalo. Yebo. But ke anyway ngithi ke I think maybe after about 6 months so ngikathi umholo ukuthi ungene umholo ungangeni. Hawu kwenteke enyalo okay anyway ngizame ke wehla ke ngekhaya ngiyobuta nje ukuthi emsebenzini hawu kwentekani uyabona mangifika ke ngikhanze ukuthi kude lo watiko akude ngisho nale instrument lesho ukuthi uvalwe ngibani uvalelani into leti kanjalo. Bowenza umsebenzi emoni lo ufundele e-university. Yes kusho si mina ngende i-home economics ngenda i-BSc in home economics. Oh yeah. Yes and then ke masengidala ePitoli ke bekasinto kwenda i-rural development and ecotourism. Oh yeah. Yes. Hayi ke uvaleke ke lo mholo ke ngibe bathe ngiyazama ke yabona uhamba ungema office lathi ngekile ukuthi kwentekeni yabona kube bede vele info lephumako. Yeah. Then mangikhuluma
bengiphila nje impilo ngahamba itinyanga bengathandaza uNkulunkulu bengiphilela nje yabo Phila nje. bengiphila nje Yebo. but nje tinfo tam konke nje bekuhlangana nje ngeke ngivele ngicambe emanga ngiko ngithi uNkulunkulu ulinaka uyasinakekela Yebo. Okay ke kuthi ke makwenteka lokho ke hayi ke cale ke nyalo ke so ngiyacala ke nyalo sengifuna ke isisombululo ukuthi nyalo ngenda kanjani uyabona Yebo. ngacala ke lapho ke ngilanga introduce khona ke kuhamba ke emandle bomnyama ukuthi sengifuna sito phela kusokuvale kumholo Khani ke manje uzoqala ke manje kuyo consult manje. ngani ke nyalo ngiyocala ke nyalo kuyo consult ke nyalo ngoba phela kuvale umholo kuvale ke ngisho umsebenzi Futhi akubonakali yini inkinga. yabona Yebo. hayi yansi bathi nje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kuletinye tinfo uyubone lokuthi uNkulunkulu uyativumela letinye tinfo ngoba uyakubuka abone lokuthi uyabona lo mfulo angahede kuleli bonzalela angeke soze ade asike ahambe lendlela lena atothola kahle atothi mangifuna mina angifune ngenhlitiyo yakhe yonke Yebo. ngaphuma ngena babeshabango ngicela kusho ukuthi uyabona kude kuphumula kule mpilo leyo namuhla ulapha bakutshela lokho namhla ulapha le nkinga yakho ichubeka ibe worse kepha imali iyahamba Yebo. yabona ngahamba babeshabango ngahamba kude lengazange ngikuhambe lokuthiwa nje ngemandla emnyama kuthiwa lokudakusita hayi kwathi cabanga nje ukuthi bese kula kubo more than 2 years to 3 years Yebo. ngeva lokuthi yabona nyalo I'm tired because angithi uma uhamba na vele bakutshela tinfo yabona lokho nalokho and nalokuthi nje na siye singanaki nalokuthi labantu bakhuluma tinfo incumbi lokhu nje ngila Yebo. ngathi mangiphuma ngiyakhona bathi hey lo bohle naye eceleni kwakhe hayi nguyeke kakhulu ke loyo uyabona ukuthi lamanga maningi kakhulu noma ngabe ke kuliciniso but lokunye akudzingi vele ngoba wena lokudzinga ngilokuthi angisitakale phela Yebo. but awusitakali but nje instead nje letinfo uyabona lokuthi kude lokuhle lokuba khona Yebo. hayi ke kwahamba ke kwafika isikhathi ke la kwase kuba madima kakhulu khona ke babeshabanga ngangithi nje ngihleli ngisemcashweni by then Yebo. ngithi mangithi ngihleli kuqhamuke nje imvo but ngingayiboni ngive nje ngimukula ithi mayingishaya ngalapha yabona ngize ngive ngifika so kanti angiboni lutho ukuthi yini lelo lengishayayo ngithi mangithi ngibuka lapha ebonzeni ngibona ukupenda angiboni nani isandla ngibonini but ngiyabona kulokuthi kulemfi yahamba yapenda so noma kuyelo ngalelo langa lelo noma kublue kupendako nje inyanga Ngamalanga ahlukahlukene. ngemalanga lahlukahlukene kulesinye isikhathi mangithi ngiyangena ngikhanze kuleli bonza ngikhanze kuneseklile enkulu lekiphitilekile kumanti emanti Hawu. ngiphinze ngithi ngenyelanga ngidathi ngithi ngiyangena ngikhanze lendlu icheliwe yonke labonzeni ubona ukuthi bokuchelwa chelwa hey yabona ke uphume ke solo uzophinza uyachubeka phela ngithi ingqondo vele itshela ukuthi kude lenye indlela ngule Yebo le job lokuhamba uconsult. uyabona Yebo. hayi ngahamba hayi ngabona lokuthi hayi ngiyabona la kude kuthi ngenyelanga ngithi because bengithi mangicela umuntu ngithi ake tatongibukisa yabo because sometimes awusati noma phela awuholi kunjani yabo le inkinga awusati noma stress noma seyini
ngicela mangicela umuntu ke kube ngashaya ngithi ngicela manje uphuthume udela ngiyakhombela ngenye ilanga seswama wayo kwazi wathatha itaxi edrobheni uma ifika kabe khanze kungena lutho ngabona lutho yena kude lutho sokusukile vela sana lutho hayi ke kuthi ngenye ilanga njena ngithi kwakune i-wall unit yebo ngithi ku-wall unit ngibone i-wall unit imanyatela yabo unit yamanyatela nawo ngithi ngiyathinta so ngamafutha hawo hey yabona ngithuke kumangala ukuthi ngabe kanti kwentekani ngishayele abanye bangani bami ke bagijime bede yebo ngenhlanhla ke bakukhanzi bayikhanze vele i-wall unit incince amafutha hey bethuke kakhulu nje uthi hawu kwentekani okay ngimine libito lami ngiphindile ngomjane so ke ngagcina sengibitwa ngaPJ so nje abantu labaningi bathi nje ukuthi ngimPJ yes and then ke hawu bamangale ke hawu PJ kwentekani ngizama ngathi uyabona ke banangu ke ngosami beve ebhlungu bese bathi ke uyathi kuthini sicela manje uphume kulendlu uhambe uyofuna lenye siyathi ukuthi isimo sikanjani uyabona utawuchubeka whatever indlu oyitholako utawuchubeka ubhadale lo oyibhadalako le rent lo oyibhadalako la and then thine will top up the rest uyabona at least uphume nje kule nangle yebo okay I appreciate ngibonge okay bahambe mabahambako ngive ngithi yathi yabona mina angiphumla I'm sick and tired udlala amademon angiphumi la yebo ngabuka ke ukuthi senguzamile konke ya angisathi lokho sokufanele ngentene wefika kwathi hawo kepha ukhona uNkulunkulu wakhona ungabe ukhona vele ibamba lo uNkulunkulu ngahamba ngemaboxini kuthuta ngathi hayi ngayithola incwadi yamanje wena ilokho ikhona nje ihleli ithule nje yebo ngayithatha ngayithinthitha ngathandaza ngathi Nkosi uyabona uNkulunkulu nangabe wena ukhona mbamba yebo namuhla mine ngicela kudinikela kuwe sengithiniwe I'm sick and tired and nyalo ngiyabona ukuthi nyalo lokho sokubita kufa kwami but Nkosi lese nguthinga nje ngicela nje sale ngifela kuwe yebo yebo hayi yabona ngeva lokuthi nyalo ngishintshile angisakhanuki lutho ke nyalo into with letinto leti kwabe kusinsisa kwami ke kanjalo ke yasinsisa usindisa uwedwa endlini ngingedwa endlini I took that decision but kakhulu ngase ngibona lokuthi ngalendlela letinto bese tenteka ngayo ngase ngibona ukuthi no kusho ukuthi vele sekundawukufa so yasiyabuya ingcondo ukuthi hayi man uNkulunkulu angimane ngifele kuye uyabona lokuthi lokuhamba uya eSwamfeni mixe bamfana kuyasita cause kukhona letinto letihlalako cause ngiyabuka ukuthi kube sasinga nje eSwamfeni at all maybe ngaleso sikhathi ngangeke ngathi nalutho kepha kukhona lo lenye ioption lekhona uyabo so ke kwathi ke ngase enzamba sengacabanga hayi asengishayile umfundisi ngashayela lo umfundisi nje ngasho ngathi yathi sengimukele Jesu kanje hayi wangasharisha yena ukuthi okay ke ngishona naku like lokuthi njena Nkosi ngiyakumukela yebo thatha impilo yami njani cha ngasho ke konke ngananga hayi ke athe ke angithi ke bengenta yonke imfolo nangu kude imfolo ngeke uyikhansela netiwasho kule mithi kulunani kosina uhamba khona bebekunikeza thatha lokho ukusebenzisa hayi uyaniketwa lapha uyaniketwa uyafutha uyahlanda uyacetheka every day nalokuthi I don't know lokuthi lapha nakuleli viki leli
Yep. okay kunothi na leli viki leli uyile kulomunye sabatakutshela nalomunye uyaqhubeka nakhona uyabona so kutonke letinsawo ubuya na something uyabona Yebo. and ngiyakhumbula lokuthi ngalendlela yabona bese nginale kukwata ngakho nje ingale lesimo uyabona so ngase ngititshele nokuthi khosi labanye bebasho bathi hey yati wena awudzingi umuthi simo sakho asudzingi umuthi udzinga nje nangumcakaco yabo but okay taking umcakaco nawo usebenza Ish. yabo Yep. labanye bangitshele hey wena ulukhuni man ufuna ukuthi uye eMozambique bakufake ebhodweni Ah. yabo Hayibo. Khona kuyofaka emabhodweni. Kunezinye izinto lapha phansi. elingikhumbula ngalelinye ilanga ngithi ngiyeke kulomunye njena angitshele ungilalwa ngilomunye ke wangitshela ukuthi hey lapha hey lo yaphele hayi ngiyakutshela utakwentela lo muntu utathi makunika utase ukufaka ehlathini lehlathi limnyama lehlathi uhambe ufuna uyophuma le waphumela ngale awuthola tinfo takho tonke tinfo yalonga hayi ngithathe ke vele ngihambe nawe Yep. so mangifika ke okay nginange kufuna ke angifuthe ke nange na wathi nje mabeke emanti lapha asotelukuselela ukuthi ngingafutha netingubo nematshe konke lapha waphuma lo mnyegogo khona la kulekhaya Yep. beta agijima wathi ungamthinzi lo muntu loyo myekela hambe Hawu. Yep. ngamangala ke ukuthi nangu wathi ke naye ayi kodela ngabe ngisakwendana make hamba wona ngahamba bathi uyabona lokuthi sengihamba phela ngamnene ngidijesa mangiphuma lapha ehlathini manidini into zakho zonke yebo bathi nje all sengiyabona nganyalo ukuthi hawo bekungemandla aNkulunkulu yebo uyathi nje wangivikela nasetimeni lethi nje ngefika la ngithi khona uyabona nyalo I'm prepared ngiraise imali naku Peter kusinyalo ngeke kubona Nigeria ngiyahamba I'm sick and tired there uyabona ukuthi vele ngalendlela bese ngidiphi ngayo kule nang le ngiyacabanga ukuthi lenye option ngaba khona yebo hayi ke ngiyafika ke hayi ngasinziswa ke ngamemukela ke Jesu unayo yonke ke lento la ndlini ke and okay ngalo ukuthi ngishilo ukuthi bekusokuvaleke iholo lami nemsebenzi yebo so ke ngina indzaba ke sengifake enkantolo phela angize ngifake enkantolo ke so kuyashisha ke lena noma niyela beka idate ya postpone and beka idate kunjani njani so ubone inkinga liqala lingangeni nje isikhathi siyahamba hayi ke ngithi ke mase ngisinzisiwe ke ngoba ngayifaka ngisengasinzisola ngasinziswa lapha ngifaka ngisahamba letinfo leti yebo banginike ke nemahiya ke hayi ufuna ukuthola liya la khabo makwakho njani njani emkhulu wakho bawasho ke la ufuna ukuthola liya la gogo wakho lodala baba wakho lemhlophe kunjani njani njani uyabona ngithenge ke yonke le sekunemahiya ke mina and la mahiya apparently ngilanga emadlodi yebo okay by then ngaba bete loku bengidevele lokunaka ngemva ngazi ukuthi okay anyway ngawathenga ke lelinye ufuna ucamele kulo especially lelimhlophe njena nawe uya enkantolo wavunule la ngephasi bese uyagcoka ke uyanangwe ke hayi into yakho tita ucatululeka uyayibona lempo leyo yebo hayi ke vele uhambe hayi kube emnyama kude kwashesha then ke mase ke sengitsindisiwe sengiyadecide ngangitsengibukele uNkulunkulu nyalo ngithi tenyalo ngicela uNkulunkulu nje uthi nje usale nje ngibuka yena unawo ngakhipha yonke lenkohlonkulo konke lo bekulayo endlini nje beninawo yebo yabona lokuthi uNkulunkulu uyamangalisana uyati lokuthi makwenteka letinfo leti yebo akufikanga la kimi ukuthi hawu sengishisa tonke letinfo leti ndashisa konke lokhu kumbe kufuna ukuthathe maybe ngesonfeni nako ngibangishisele bafundisi what no I just believed in myself ukuthi mina lo yebo ngidakushisa mina yes ngathumela abampa bami ngathi abambe bangithengela paraffin angithi ukuthi nalo khuluma naye
Yebo. ngiyedwa nje ngila konke Uyasidecidela nje. Yebo. ngathatha ngakhipha yonke into ngakhipha konke ngajika lapha ngathela parafini ngathandaza akushisa and ngakholwa ukuthi kushile kude nje angihlangani nalo nelidemon nje nyala ngisafuni nje lutho anything to do with this Yebo. ayike nganange emva kwaloko ke ngawuva lo mehluko la empilweni yami nje lokuthi at least nginyalo ngiphumlile nje kulokuthi namhla ngiyavuka kufanele ngente lokho kusasa nginaloko nalabantu phela I don't know like ngicabanga lokuthi bebabuka ukuthi kuvalwe umholo wami yabona if kulunga ngidawuthola imali uyabona seminele eminyaka senango so nje kukuningi naloku loku blackmailer Yebo. umuntu uyashaya ule hey bogogo lapha ebusuku ngalali bathi bafuna imbuti yini whatever umswane wembuti uyabona whatever nje labanangu nje lemfe yaphuthuma yabona ukuthi lo muntu ukwanisa lemfe ukuthi wanithuka and then ke enyalo uyaphuthuma vele ungabi nesikhathi sekucabanga kufuneka imbuti inyalo lembuti into yinang bathi uyabuka imbuti mina ngilalo mfule ithi awufika kanjani imbuti ngiyayifuna kuphi yabona nje all that confusion impela kakhulu manje okay soyabuda kude lo ngitholela khona hayi angathi noma ngayithola yini hey but lo baba akafuni nato manje bathi sengiyozama ukuthi usobuyile so itfolile ufuna ufaka imali lo baba vela kanikani nje vele ngoba leti imbuti yakhe vele atihlali bantu bathi na ufaka imali ke ngale uyabona ukuthi le mali iyahamba iyaphuma njena lo senguphathisele lutho ebhasini utakugeza kunjani yabo so ufuna wena uma uthatha ufuna ukufaka imali hayi uyabona but nje ngiyambonga uNkulunkulu lokuthi angihambise because kumbe kuba ngihambanga bengidathi ekholweni kami ngihambe bese ngiba nokufuna kubuyela etinfeni letinye yebo kanti nyalo ngiyade ukuthi awu ngiteli wonke la uNkulunkulu ngiphelele yebo so ke kwaba ngiloko ke babeshabangu ke lokuthi mase ngimukele ke Jesu ke ngiyathatha ke sengisitwa ke iBhayibheli lami angilathi nalokuthi fanele ngicale kuphi ngigcine kuphi bathi nje uyabona ngathi ngithi ngiyalivula yebo ngadibana nalivesi lelithi ungenda konke ngalo Jesu lokuqinisako angithi letinto bethi sekhona phela lapha ngithathe ngibhale phansi lelo vesi leli ngithathe nginameke ebonzeni ngifule leli ngithole elivesi le ngiva ngathi nanginameke labonzeni namavesi yebo ayike kwangisita ke kakhulu shem ke ngagcina ke ngingcobile ke leyo mpilo leyo ngoba kwagcina kwahamba vele kwagcina kwase kuyaphela nje kanjalo nje mahala ngoba phela kude la ngakubhadala uNkulunkulu mina ngathi ningela nje yena wento umsebenzi uyabona so ke ngase ke ngiyangena ke nange insizisweni ke angisana lutho ke nyalo yebo and le lokwangimangalisa ngilokuthi ke ngishilo ukuthi inzaba yami isenkantolo yebo sengishise yonke mahiya ngishise konke nako ke se ibiyabekwa futhi date case ukuthi awungena nini hayi ke angiveviswa lutho nyalo ngithe nje ukuthi njengoba nje ngihamba nalo uNkulunkulu wami yes ngihambe ke lingene ke case uyathi ngamangala lokuthi uyathi umuntu uthi bambelele kakhulu kuthi really mbamba bengidinga nje naNkulunkulu phela kude lokunye that very day cala nje ukuthi sibitwe after sengimukele naNkulunkulu yafike yangena and yakhulunywa ngalwini licala and uyabona ngendlela letinfo letendeka ngayo lapha yabona ngamangala kakhulu ngathi yabona kanti uNkulunkulu umbani vele yangena konke kuhamba kahle kwathiwa nje ngibisele emsebenzini ngibhadale tonke imali tami nje
kanjalo njena ubususpende nje isikhathi esingakanani umile nangalelo langa sekulunga izinto ngicabanga ukuthi bese umnyaka wesi3 yo 3 years yonke nje ulo udlala laba abantu yakubona yonke nebameli uthatha ummeli phela ufuna ukubhadalwa uyabona sashi that ubuke ukuthi yathi noma ngabe sebangibhadala imali but yonke vele sengena intongela la etikwenetini yebo but solula ukuthi ke at least ngimane ngibuyele emsebentini because phela kunebamfana yebo inalokuthi excuse me nalokuthi ke uyabona lokuthi leminyaka labo yonke konke bokwentile angibekise nje uthethe ipolice seyiphelile phela seyonakele hayi impela yabo konke bowuthi ama investment una ngivele so sekonakele but nje ngiyengibonge ngithi yade I'm happy inkosi lokuthi wena bofuna ukuqalela yami impilo ku0 yebo nje because vele kwaphela konke phela kwakusukude vele there was no source of fund but nje ke ngafunza ngacetha na esikolweni yebo and lo kungathi ngiyamfaka le university angithi mangiyakhona bengasinziswa yebo but ke lokwenteka ukuthi ngenyelanga ezingishilo ukuthi bengenda ecotourism siyahamba sokwenda ema practicals efarm kuneti tilwane nje tinyoni hlobo etinyoni everything nje lokuhlwanyana nje kundizako kukhona uyabona sasiyobuka ke kona so ke ngisakubuka ngibona ke letinyoni isitinyoni letinhle babesha babo uyati that time ngicala ngilapho la kwafike kwakhuluteka ukuthi hayi man there's someone behind lenang letinfo letinyoni lendla leti well designed ngato nje uyabona uyati ngekhathi ngeva nje ngiba nekwelisizana ukuthi hawo yathi uNkulunkulu lo wente lokho yabo so kwaba naloko nje but ngaphinze ngakuse-ignorisha uyabona so nje kwaba ngiloko ke kakhulu ke so mase ngiwinile ke icase yami ke ayike kwabitwa ukuthi ngibuyisele ke emsebentini mangibuyele emsebentini ke abakhona lama challenges bathi ke ngase ngiamile and moya waNkulunkulu wangisida kakhulu ukuthi waqedza nje luvalo yebo because ngangasesabi lutho because I remember ngibona ke labanye ke lebengifundisa nabo njena ke ngoba ngangifundisa ngaqale ngafuna abangithishela so sengisuka ke ekuthisheleni ke sengiyaka agriculture uma sengiyokwenda le masters so ke mangibona ke labanye bangambamba ngibona bathi how PJ wena uthi usebenza agriculture ngithembe yebo ngisebenza khona bathi ke ingabe utawusebenza uthini because thine tinfo lesitivile angati bokune party kanjani ngavele nje ngathi lengekhathi enhlitweni ngathi awungozi mina nginami angitimpi lentathulela yona tonke timpi ngetakho uyabona lokuthi uma usangithusa ngekuthi utangiloya utawendani kuyonani mina lengikwatiko ngathi ukuthi nyalo kunaNkulunkulu whatever lokufunako kimi utakwenza nginanguwe utofika la kimi so nje uNkulunkulu wangendela lamandla lengadi lengathi ngachaza ngathini okumethemba lokuthi ngamethemba kakhulu nje mase kwendeka naletinfo lokuthi nje sengi case nayisesombululekile and la angimangalisa khona yathi mase isentshetwa sokufanele ukuthi kwenziwe le process bende tonke letinfo tamngani wasebenzisa nje umuntu umunye
ngicabanga ukuthi uyade emsebentini ukuthi kuba nema departments lamaningi kuba Yeah. nale office leli naleli so uma wenta tinfo kodwa ufuna uphume kuleli Yes. lokunye ukwenda kulela so ngathi mangithi ngisenda ngiyenda nang lo la ngiyenta khona ngayenda yathi ngalesikhathi seyifika ukuthi it has to move to the upper office Yeah. kwakhaniseka ukuthi lo uya elivini that day kufuna kusuke lo Hawu. kuleli office leli Yebo. wafike wayisebenza inzabansi vele niqhamuka nayo lena Yeah. uyayatha wafika nalapha Yes. waqhubeka wayisebenza kwathi the day iphela la Yeah. sokufuna ke nyalo yo process futhi le kule Yeah. office lakhe lona nyalo wabuya lo nelivini lo wabele office lakhe Hey. hayi uNkulunkulu Yeah. wethembekile shem Kakhulu. uyabona uyabona lokuthi ngaleto tinfo leti Yes. wakucinisa lokuthi ngimethembe lelikholo lwami walicinisa ngoba kwasekude lokunye lenkubuke emacele ngangibuke nje yena ngadi ukuthi noma kuhle noma kubi mina ngibuke yena Yes. wayisebenza yaceza yazafika egcineni kwaphela konke Wow. ngathi hawu uyathi lokuthi ngase ngiyanaka nje lokuthi uyathi esikhathini esiningi edimpilweni tethu siye sifocuse kunabuhlungu lesibukuvako singanaki lokuthi kunetinfo letinhle kukona lobo buhlungu uNkulunkulu latendako Yes. uyabo ukuthi Yeah. ampitha ukuthi imali yami ivaliwe njani but angisabuki lokuthi mawuya ngentela natinfo uyabona nje uyahlanganisa lapha nalapha instead Yebo. ukuthi ubonga umuntu ulitshale nje ukhala but ke ngiyavuma vele makuse uselesimo Yes. lengcondo vele ayiboni lutho Kunjalo. ayiboni lutho vele but ke kungako ngithi ngifike la ngibona khona ngithi yenkosi kumncane kubonga kwami kule tinfo lo ngentele tona njena Eish. dinkulu endi bengingaboni mine Yebo. ngilitsha ku complain ngilitshala kunjani but nyalo ngibona kahle ukuthi kusukela ngitalo wena bonami Yeah. unami nanyalo Oh. so nje Hey. Buhle ubufakazi yeah. nguloko nje lengithi lokungende ngathi uyati lo nkulunkulu sengiyambona lokuthi uNkulunkulu lomkhulu kakhulu vele uNkulunkulu lo dzinga ukuthi sibuke yena Yes. kepha ke angadi lokuthi kanjani sibese siyakhwesha vele kuye nje singamnaki kanti nguye lo ngumthombo ukuphila Phila. Usilethele ubufakazi obuhle kabi. Ngiyabuka lo bufakazi osadepende kubazali nakumkhulu ekintroduce koNkulunkulu kwahamba isikhathi kwafanele ukuthi wena manje uyikhethele. And wayikhethela futhi wayikhethela enye nje indlela yakho yakubhayizisa but egcineni wakhetha right. Yabona nje lawo mandla kaNkulunkulu lawo makhulu kabi lobo bufakazi lobo nje buhle bukhulu osusisherele bona kwamanje. Ngiyazi bayasho nje ababukeli ukuthi kodwa ngabe siyaqhubeka yebo impela soqhubeka definitely soqhubeka kodwa ku part 2 okwanamhlanje nje siyabonga ngalokho nje osusisherele khona kuhle kunamandla ukuthi kwezinye izikhathi kulungile udlule kulezo zimo usuku senenhlanhla futhi uma ngabe ukwazile ukuphuma. Mina nje ngathi nje kumuntu obukele njengamanje ongakamthatha uJesu unenhlanhla ukuthi uyizwe le channel uzwe le message unenhlanhla kakhulu uzwe lobufakazi lobu usaphila okusho ukuthi usuyabona ukuthi awukanti mele ngabe ngayithathela uJesu kudala nje into zami bezovele yilunge bengisalibele ngihamba ngishayisa ngapha ngenza yonke lento lekuthiwa mangiyenze kanti uyedwa nje umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu uKristu Jesu uye nje ongamthatha benkosi nomsindisi okuphila kwakho nawe siyabonga kakhulu mhlambe nje futhi for today amazwi akho nje okugcina angazi ukuthi uzofuna ukafisa yini mhlambe omunye umuntu mhlambe okuzwile ofuna ukukuthinta ungashiya nama contact uma ngabe kugudla kunankinga. Ngiyabonga kakhulu Shabanga. Yebo. Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi ngingawashiya ema contact. Kepha nje ngamane
ngicelela ukuthi kube ngilo WhatsApp kube WhatsApp yes Shabangu. yebo Nalokuthi nje ke sengiphetha ngingasho ukuthi ukhona uNkulunkulu yebo uyaphila njengoba sishilo le live lakhe linemandla yes liliciniso futhi yebo nalokuthi njena uyati noma ngabe uda kuNkulunkulu uthangele kangakanani umubi kangakanani yes kepha yena akakubaleli lutho yebo babeshabango ngimbonile ngingifakazi ukuthi kude lokwenza uNkulunkulu mukela Jesu Kristu abe inkosi nemsindisi wakho hey kunekuthula lokwenza konke kokuconza amen 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 ngiyakwazi lokuthula okushoya kuchazeki uba nokunye ukuthula okuyisimangaliso kodwa umuntu uyayizwela mayesefikile kuJesu ukuthi hey naku lokuthula siyabonga kakhulu ma inkosi kubusise nje igcine ya nje iqhubeke ilokhu ikusebenzisa siphinde sibonge futhi nasemakhaya siyabonga kakhulu ama contact number inambolo yami ithi yebo ku WhatsApp yebo ithi +268 oyikhodi yaseSwaziland bese ithi 76118232 oh yes amen 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 siyabonga kakhulu ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo